gayam na imbag ka naragsak nga daw yung amin ngawan labas. Welcome kayo manan dito YouTube channel JENA ALMOITE drama. Manipod man kani Kabsat Marlon, saan napod na nagan, dakin kapadasan iti may patanga-tangad drama ita. Nga makablawa man pa ni Grace Rodriguez, Arlene Siano, kani William Collado. Kastimanti ko na ni Kabsat Marlon, Dear Manang Bianang, nagaplayak para abroad kat idiruray kon ti flight ko, impapas ko tinag-happy-happy. Gastos ditoy, gastos si Jay ti aramid ko. Masukatan to iti dolyares, kinon kunak itinakam ko. Rogyak man nga rod, ti agsalaysay. Kat, kumusta mo tayo pa nag-apply mo ijay abroad, Marlon, baraw? Umadanin na lang. Employer lat kurangin. Uray kanulatan tayo recruiter. Suda ka nun, ti makamu amang biro kiti employer ka. Ay, kat nasaya at nagbiit man ana i-process. Kasla kaanula ang idiinrugim ti nag-apply. Kasta itan na nang tapuro online amin na yun. Mayat matkat niya, tapno sa anak ko na magastusan iti pamasahe no agkarabiyahe ak. Kat, sigurado nga rutaan anak ka. Uwan ananang, agurayak lang iti awag da kanyak. Ay da, itapay lang. Aggagatel ang tinakulap ko ang makaigam iti dolyar a kwarta. Alakat urayong nga ruda. Ngam di ka unay mang namnamata na rigat ti mapaay. Sa nabali, ta siguradong da dyan anang. Padakilin tayo tuntoy balay tayo. Paikan tayo iti second floor, kan third floor. No, danto pa kawadwadan na. Oray ingan fourth floor. Yan, anak. Sa amon to planwan day ta. Intun addan kwarta, anak ko. Puno aya nga agap-apply ka para abroad ka anakan Marlon. Ay, uwi ng kalhulyaw. Kasano anaamuan nyo nga kat secret lang mo't dadya ko ma. Kasano a secret? Kat iwarwara gawag mo mo't edi tersina ni bakat edita. Ha? Ay, uwan gaya man niya. Ang para kaminton ka ni Lucas nga anak yo adolyar te sweldo na. Sapay ko mga rod mapagasatan ka man. Akas ija anak ka. Warang ka sure na dyan. Kat masigurado kadakdakkel to abalay ti ipatakder ko. Ngam tim patakder ni Insan Lucas. Ay warang ka. Umay kanto ija balay inton malam. Taagpasyatak man. Apay agpadespidida kan aya. Warang ka. Rogya akong tagpadespidida. Huston to no ag-flight akon. Apay, naumakan ngagtaltalon ka anakan. Warang kal, ilakok ton day talon ka. Mangkita ka man kit din, daan mo mabayar. Sayang ano ilakaw mo. Ay, nadala ko man nawan-wan na kwarta. Siya konti manggatang. No kaya't man kal, saldaan pala eh. Alang araw. Intun makaapitak atap no adap ang saldak. Sakti masayangan iji bangkag mo no ilako mo. Sa nabalay, tayintun makaigamak iti dolyar. Igatang kuntumot lang iti nalawlawa a bangkag. Marlon, aldawan. Apay, di kan mapan iji talon mo. Day tangamin kat, nasubraan nyo man ang tinaginom ako nak. Masakit ti ulok na lang. Apay, pangalalaam iti kwartam, tainal daw kamutin nga agpainom. Awan pailangan nyo mo't. Maibus ti abasto ta ano kastalaang. Kurang nala dituyan balay nga agnaud dagiti gagayim mo. May samot day jay nga angkel mo a Julio. Laklakayan mo't day jay. Di kaya kati agong ugat na nang. Ipapapas ko lang mo't kaginom. Tajakton maaramid dagito ije abroad. Bayan nyo, taikan kayo iti pagpaling kayo. Pangalalaam iti kwartam. Insaldak kanya Uncle Julio di talon ko na nang. Anya, apay ngay, ay nagluko ka nanak ko. No kasta, awanan at idagaso kayam. Awanan na. Prak-praktise ka unti sana sumalog di bangkag. Saan ba't nga agbangkag ti aramidag to ija abroad? Ay agdardarasudos ka Marlon. Day tala aggasgastos tar aramidam.
Unay na ya. Di kay kadiagdanag nanang. Tano maka-abroad ha. Pauitan kay iti dolyares. Gatangin yun ton amin na kayat yo. Ay na anak ko aya. Di ka pa'y agbilang itipil no di pa'y napusaan. Anya apyak na ibagbagayo aya. Awan pa kay naiganday tapyak iti panag-abroad ko nanang. Naimbag nga oras yung auntie, umaya man. Nay, si ka magayam jaki ka anakan. Sumra ka ah. Ay, agyaman na kante. Ada ni Insan Marlon? Ay awan ka anakan. Kapampanaw na. Inawis daan na pan ijay sentro. Apay ka day. Padasag kumapay lang ti bumulod iti kwarta na, auntie. Tanay ospital ngamin ni Nanang. Katawampay mo't ti pawit nila kay ko. Bayadak kumamot ladagos no makapawit nila kay ko, auntie. Apay, naan ano ayan isolidad? Imato man ang ti blood sugar na, auntie. Di nanto mga min maliklikan dagiti makan abawal kan kwa na. Kasta aya. Ay nano adala ko maigam ko a kwarta. Uray siya kung timangtad. Ngam awan matan. Naipalingki kung tay intad ni Marlon. Ni Marlon ko auntie. Barang ada kwarta na. Tinasaya at urayom laengan ka anakan. Patsik nga agawid mo't laadagos day jay. Nakapasyar ka mo, Insan. Ay, Insan, bumuludak ko mapay lang iti kwartam. Aramatan ni Nanang iti ospital. Na ospital ka no ni ante manak ko. Kitnay, awan busbusan da. Ha? Ay, awanan ah. Insapsapam ko mga imbaga ah. Nausarmin di kwartak. Ay, kasta aya. Sayang. Ala nga ron, sana balin, Insan. Sumapulak lang iti sa bali ang mautanga. Mala, pasensya kan abalasang ko. Una ngamin no adda maipabulod ni Marlon. Awan magayam. Nanang, luton niyo man na ito. 2 kilo a karnet baboy. Pulutanan mi man inton malam. Ne, kunak man no awan kwarta mon. Sapay maasya na kinijake. Awan man la apulos mo tinayawat taken kwa na. Gaputan na damag da nga agabroad da taon. Rugyan dak mo tayo nabuludan. Ay, saan nanang? Ore da kwarta, tiyak kaya tagpabulod. Tama nga no, marwam da. Ha, ay una yung tikas pa nagsasauman ako. Pudno mo kita nyo man, italaang nga umasidag ka da tayo dagi di akabagyan tayo. Taamuda ngamin nga agabroad ako niti mabiit. Sigud mo, saan nga mas asidag dagi di atat tao? Sa dala makalagip kan umasidag mo, no da ka sa pulan da. At dangarod ijay ospital ni Antim Asulidad. Di ka la na asyanan ijay tao. No adala ko makwartak ay katintad kun a. Ununa ti panaginom mo. Imbes nga itulong mo. Naimbagmantan na kaumay kayo dito ospital, auntie. Ay na, awampay nga min ka anak kakakasinublat kong agbantay. Inak ko mairwartay pawit nila kay ko. Ala, siya akong timang bantay kininanang mo kaanakan. Aywan, alaam day to'y. Di mawatak ngamin iti pagpalingkikin ni Marlon. Kat adapay mo't nabate. Isopay nga inayon mo nga igatang iti masapsapol ni nanang mo. Ay, saanan, auntie? Adantay kwartang harurayag. Alakit din. Isupay mo't nga inayon mo abalasang ko. Ala, ay agyaman nak nga rod, auntie. Sige, panawan kayo pa nga rod na niya. Mabiitak laang. Nanang, hapay ajak makita tay paborito ka t-shirt. Sapay adda pag nami itang aggagayam. Isuot ko kumaradya ta branded. Kanayon la aday jay ti isusuot mo. Ibagadan tupay ad ikag suksukat. Branded nga minday dyan, nanang. Ay na, jakon nasangot tinaglaba iti kalman. Tanapan ko sinarungkaran ni Antim Asulidad iti ospital. Okay. Kumusta ma it nyan ti solidad? Nakarwaran? Itakano nga aldaw ti irurar na iti ospital. Ay ka nasaya na. Anya nga nakadiskitar da matlangi ti kwarta pagbayad da. Wen, nagpawit mo't lang nila kay na.
Kitaan niyo man. Damat gayam kwartada. Ngam utangan na pailang mat na tao. Ay na, sumanao ka pa ilaang. Katawan lang arudan tinaitulong mo. Nanang, kaya tiyaw, tayalaan da kayo ti babaunan niyaw. Tapno saan kayo na marigatan iti trabaho diti unag ti balay? Anya ababaunan mo't nga ibagbagam. Kabailak pa'y mo't trabaho. Nagbasit to'y balay. Tanya ko mga iti aramidin na dito'y. Itapay laeng, sursurwen yun, tiyagbalin adon niya, nanang. Tainton makaabrodak. Pasig to adolyar ti may gaman niyo. Saan man atila ibagbagam. Agbilbilang ka manen iti pilk, adi pa'y napusaan. At dayta kay manan. Dayta man piyek-piyek ti bagbagayon. Aywan, ilakog tayo nuwang kon, tapno adda pagpaswildo tayo iti alaak ababaunan. Ay agtal na ka man, Marlon. Di ka pa'y lanakab-abroad. Ngam nagadun ti kayat mo nga aramidan. Adda ka pa'y laang dito'y. Ngam awanan tinabati ka dagiti sanikwam. Insaldam ti talon mo. Sa ita, aglako ka manan iti dingwan. Adda pa'y matay bakak ang mabati. Ay di kan mangala iti babaunan. Tanakababain numaamuan dagiti kaaruba. Mangala ka iti babaunan, adi ka pa'y lanakaab-abroad. Anya ko mati nakababain nga. Diyak matla kaya ta mabannog kayo. Kasaritak to ni Nana Marcia, asigod ala bandera tay siman akaaruba tayo. Taiso, ti pagbalinan tayo ababaunan. Isun to matla adya la agis istambay ijay store tira ramidin na. Saanan ko nakmod, ay di ka agar aramid, Marlon. Ada akon, Mare. Ah, nay, anyat masapul mo, Mari Marcia. Ay, kwa. Kinasarita nak ni Marlon ni di kalman. Imbaga na nga alanda ka babaunan niyaw. Wen ko nakmadagusan tasayang mo tay dakkelas wildo nga uper na. Ah, ay ikwa, agsarita kami man pa'y nga agina. Sapay binaklay kung to nakasakwa badok. Master kanyon ni Nana Marcia, tamang rugin ng trabaho dito balay nanang. Awanan ti rumbaga pagsaritaan tayo. Ah, ay ikwa. Sana balay takabalak pa'y matagtrabaho, Maray. Siting pretty kan tulatan, ta siya kung ti makaamu iti amin. Di ka pa'y mutla ag-flight. Idin total ni Jerome akaanak ka kat nag-flightan. Imununakan sapay anag-apply nga misaw. Ay, ururayak langan tayo awag ti agency kanyak tata. Ang maging kay ta, awan pa'y. Nagbayag nga ro, awan mo't awag dan. Sapay adda kanya kon tay talon mau. Awanan at isukayam. No kayat mau, sikapay laeng timang sukay. Ta siyak tumanan no makaabroad kan. Tapno saan ka matambay. Sana nang kan? Nairawaman ti bagik iti linaw. Maikawa ako na mainitan. Ne, kita nyo, pimudawag nga rodan, ta saan ako na mainitan. Sapay na nga lakagayam iti babaunan yaw. At pagpaswildo yung ay. At dapay mo dyan naglakwak iti no ang angkal. Ang kasanon no maibos. At dapay mo tay bakak. At dapay kalding ko amasikog. Ay na. Siyak ti masayangan ka nagiti ilaklakom barawk. Sana bali angkal na makaabrodak taon. Masukatan adagos na kita. Tagbalinak ton adon. Don Marlon kunadan to kanya ko. Nanang, agrobot kayo, tayo tayo agpasyar. Inla ko kung tayo bakak, iso nga agpasyar tayo. Anya, apay nga inla kong mananjay bakam. Una, tapno adda aramatan tayo nga agpasyar. Alan, ingka agrobotan. Ay, pagpasyaran tayo. Kan asino ti kadwata. Duwata lang nanang. Ken dahi tayo driver ti lugan ngay nabangak. Sursuran tayo tinapipintas ang mapasyar di ti Luzon. Ipapas tayo agpasyar. Tamang mabayagak to ni di abroad. Di kayon ton masango nga ipasyar. Anya.
Apay, papananyo Marlon. Ay, in kami agpasyar nana. Apay, sandak ngay kuyaw. Umayak mo, naimbagla para bit-bit iti bagahiyaw. Sana nana, tawan mang pakan ka na iti dingwan iti balay. Apay, isanyo kasapulan tagluto iti kananyo iti papananyo aya. Sana ta-order kami tulatan nana. Ay, agasam. Talaga big time kayo Pasyar kayo pasyar. Ngamjay repyaw, awampay kargana. Ha? Kargaan nyo mo sana puro danom lang. Ha? Ahon, kumatangak to iti may karga nana. Talaga mo't kanayon ti panagpasyaryaw manang maray. Nakita k manan tay post ni Marlon. Agsasarunumot tan ti pagpaspasyaran yaw. Ay na, jakon si murot iti daddumaan na pananda. Namindwa a klase murot kun kuan Agsasarunumot ti post na. Nasursur nan samot amin ay napasat ti Pilipinas. Ay, jakamoy ti daydi aka anak kamulyo. Masapul nga ipos na amin apapapanan na. Ultimo kanin na iti restaurant apapanan mi. Pitpituran na. Amin a lugar apapapanan na. Awan palabsen na pituran. Sa bagay, ipapapas na siguro di nantun maaramid ti kasjay intun nakaabrudan. Unhangam kababain. Amangan no ibagadang agpalpalastog. Talaga mat nga dapalpalangwad jay anak mau manang. Nabayagay na nadlaw ko na ita. Nalamangan kayo, tanakadasara kon, Marlon. Na kayo ngayon di kayo mangan? Pasig mo't anatang ti may lutluto. Awampay karne. Mapurga itinatang ditoy. Ha? Kanwan gaya Marlon. Tay mamanginginaan na sa buntigatangan nyo paglabak. Sensitive nga min nagituramay ko. Nulalakaan asabon ti paglabak. Ha? Kano kas di agpalingki kayaw, igatangan dak mamutiti sabon na pagpapudaw. Saan ko ahiyang dagiti sabon nyaw, aggagatulak. Ha? Kan mamerienda mamot. Makabanog taglaba. Nga mawampay mamerienda mo. Uray tinapay la ko maawan. Pumanasyar ka Marlon. Ngam di ka pa'y gumatang itinayima sa sidaan mo. Ha? Sige. Gumatangak taon na. Ambisyosa mo't na dyan na Marsya nanang. Napili iti sidaan. Nareklamo lang unay. Nangalala ka pa'y lang amin iti babaunan. May ibusan ti kwartak gapukin ko na. Agingga ka diita, kat awan pa'y update jay agency. Awan pa'y nga rod nanang. Mano abulan ang tinapalabas. Kunada idi makabulan lang ti urayag. Awan mo't awag dan. Anya nga tano si kalatan ti mapan ag-follow up ijay agency. Taamangan mo't no saan dangas asikasuan. Amangan no kasapulan ti follow up anak ka. Sige. Tama panak tuman nga agpaisaw nanang. Hello Marlon. Kumusta? Anyat madamag. Nananagawanan. Awanan te. Awanan na itinam na mga kadulyaris nanang. Pikimat gayam tayo recruiter ka. Anya? Subad na gayam. Tawanan ti awag na mauray ko. Napikiat nanang. Sapay may pibusan tayo naglakwag itinwang. Ala, agawid kan. Ta dito'y balay ti pagsaritaan ta anak ka. Nanang. Maturog kan Marlon. Rabiin, itay ka pa'y sumanangit. Anya pa'y nga iti maaramidan ta. Nung napiki ka. Sapay nagdakil timbayan ko iti dadya recruiter nanang. Kung nanang ay sunti makaamoy ti amin. Agur-urayak malay ti awanan. Anya nga rod nga ay, talaga akasta. Pangalaan tayo ngayon ay ti pagbiag tayo nanang. Naimbag ko no jak insal da di talon ko. Sapay nalako kon ti daduma adingwan ko. Day tangamin ti bagbagakan ka.
Nagdarasudos ka anak ko. Di ka mo nga mindungag iti pamagbaga. Nanang, Amo ka di dakon ka sa pulan ngem sakbaya pumanawa kaalaag pay atay swildok akin si Mel. Anya, 15,000? Ket kastamot ti saritaan mi ken ni Marlon mare. Iso ngay manugot ka nagbali na babaunen yaw. Inananusak pay nga uray awan masidsida. Ken uray awan mamermerienda. Inananusak tapang panunutak tay kin si Mel nga ingkarit anak mo kanyak. Marlon, umay ka man dito, oy. nanang, Marlon, ayan ti swildo ngay. Jakin si Mel. Nana Marcia, amoy mo takas ti kinapasama kanyak. Hindi lang mabalin tagtawar. Ay, sana na mabalin. Noon niya titulagan ta, tong palan ta, ah. Ulitak, ah. Inananusak ti diretso anatang asinsinda dito balayaw. Kanawampay merienda dito. Jak pa'y nakaraman iti Diyos. Tapasig adanom ti karga ti repyaw. Pati siyampo, awan. Iso analanlanit ta bukaw. Agpe kasakpay dito yan. Tamadmadi tay sabon iti rupa. Basid lang ito yung kwartak dito yun, Nana. Mano day taya? Sangarye mo lang. Malayag mo daytan. Ngam iti may sa kondisyon. Bagkatag tay automatic a washing machine yaw. Ha? Ay kabarbaro pa'y day di a washing machine, may Marcia. Kanya kumano ka barbaraw. No diyo kaya bayadan nyo takin simil ngayon kariyo kanya. Itan. Alan, Nana. Itid tayo dyan washing machine. Anya, Alan, Nana. Bagkatan yung arudan dyan washing machine. Jak kabalan na bagkatan. Itulod mo ijay balay marlawn. Kumbo yung tak, Anana. 15,000 ti kumboy ko. Na ay sanay. Ikarigatak la baklayanan. Ala, ibuat mo. Tabaklaya kon, marlawn. Insan Marlon, namuak tinapasamakan ka. Naibaga ni anti kanyak. Napeke kagayam. Wan nga ron din san Jackie. Kayat mo pa'y taga-abroad, insan? Kasano ang maka-abroad akit awan mo't kwarta kon. Agsapsapol ka no iti trabahador ti boss nila kay ko ija abroad. Kano kaya mo si kanti i-rekomenda nila kay? Ha? Anya nga iti busbusak insan. Ay na, saan maproblemaan day ta, insan? Maidiskitaran ti kwarta. Agsapol ta iti pagutangan ta. Samon to bayadan no nakabroad kan? Alaman nga ro din san. Inkarit ngamin kaninana nga pag namayag apama na maka-abroad ak. Hanggang nay, napiki akmat. Nala, di ka madanagan, insan. Ta siguradon day toy. Saan kanto na mapike? Agyaman akin san. Mabainak ko ma. Anya nga ro nga. Pasensya kan na awan na ipautang ko kan ka iday. Awan, mawatak day ta, insan. Bastag sagana ka, ah. Kasaritam to nila kay ko. Tapno maamuam dagiti requirements arumbang nga alaam, insan. Tinulungan nak nga ro ti asawa ti kasinsin ko kat kasi ti apo nakabrodak matlaang. Kat natungpal ko dagiti arapaap ko. Pinapintas ko ti balay mi, ken inyalaak ti inak iti babaunan na, tapno sana marigatan, ken tapno dakadkadwa na iti balay mi. Sana kon nagpalpalangguad, tanarigat gayam ti trabaho iti abroad. Kat tunggal malagip ko ti nararamid ko iti kalabas, mababainak. Alakastan, tigayim mo, Marlon. Alagagayam, di tanti nagpatinggaan, di tapakasaritaan, dito'y drama tayo. Manang Bianang! Musical scoring, Eli Palacio. Ipapay kada kayo ti YouTube channel JENA ALMOITE Drama. Salamat manan kada kayo amin. God bless, iti tunggal maysa.